Whaantano whaantu hia I lau mai monga sa mole nei fiafi o le porkalame nei o lau Palota o lau leo. O se porkalame watu whaantasia le WT Media whaipa anga ma le ofisa o le komisio whainga Palota ma le ofisa o le komisina o suru whainga whaantasia ma le lango le TV tasi ma le Sampod. O le whaamoemoenga o le nei porkalame ia whesoa soani I le tāpenanga mo le whainga Palota le lua olu ono. E ala I whaamatalanga ma whaalau loa I le tele o mata upu mo le sila fia le atunuu. E fia lava e whaelo atu ua ma whaatese nei ma le whetalenga ia ma lolo se muntafa 5 vai pule I le whaafoina o le tātu porkalame ma oia foi o le anafa ma le whaalau loina o mata upu ale ofisa o le komisio whainga Palota. Tārofa ma lolo. Ia, whaaftai telea mo le avanoa seuka mai pasa tautā. Ia fia fo ia whaatalofa atu I le whaafonga ma le mai mo mai aru tātou wa tunuu. Ai leo na tu ina atu sina o tonga o vaenga la mai mo I le tātou porkalame o lau Palota o lau leo mai nei I le ofisa o whainga Palota. O la e whaafonga I se te muli ane I le saunoanga ale komisino o whainga Palota. E au ili ma whaamanino ia ngā luenga ma fuafuanga whaalualu ale ofisa o komisio o whainga Palota mole nei tausanga. Te mai moala iai I le whaangasolonga o le tātou porkalame. Whaaftaimba lolo awa nei MCA le vaenga tā ua le nā mai le ofisa o le komisio whainga Palota pe a mai ale tātou malolonga. Ai o le atamua le tātou porkalame e le tātou fesili o le ale ai atatau. Le ua tāpena mai le ofisa o le komisina o suru whainga e tali le tātou fesili o le ofisa o le komisina o suru whainga o se ofisa tuto atasi le pale mene na mua I a matalana au unanga I le tausanga tasiva valu. E ina whaasia le mamalu o le atunu. Whaasanga I matanga ruenga le malo. Whaabea isi whaala potuputonga tuma o te le malo. I mata upu tau I le whaatinuina. Po o le whaatinuina foi o whaai unga mapulenga le lei. I le lua afe se furutonu. Ua whaau popoina I le vaenga o pulenga le lei isi tiute o le komisina. E ala lea I le whaatuwina o vaenga o suenga whaapitoa. Ma le ofisa moa I atatau. O lono wenga I le taimile nei. E tolu na whatausi wha le tūla whono. O lo o lima taita I nai ngā ruenga. Ma le tautua le ofisa o le komisina I sio tātou wa tunu. I se au te lenga o na tiute. Ua vaevaina I vaenga o pulenga le lei. Vaenga o suenga whaapitoa. Ma le vaenga o ai atatau o tangata suifua. Le ua tātou whaatase nei, ma le whionga ia tupuola tu isa ako tu ia, o le whaatono o le vaenga wa o onga, ma wheso ta inga a le ofisa o le komisina o suru whainga mai atatau. E winga lasi le whauinga ina o le upulea o ai atatau, po le human rights. I le taimi sa whaatala noa ina ai le ofisa, le whaasamoa ina o le whaupunga lea o le human rights. Sa tele lava manatu na tuina mai I le ofisa. Sa urutonga ala ngā tatau, o whamanuianga whaavai, tiute, ia, po ole, whaupunga ai a tatau. Na mai ala mātou sa ilinga, ma sa dilifa le tā ofi e whao ngā le whaupunga ai a tatau. Ma o le whaupunga lava lea, o lo aloa ia I lalo o le tūla whono. O se whaateita inga o ai a tatau, e ai le ai a tatau o le whanau, rights of children. Ai a tatau a tangata, e ai ala tau a whianga tūmau, rights of persons with disabilities. Ai a tatau I lo wola soifua maloloina, right to health. Ai a tatau I le ola o awina, right to education. Ai a tatau I se apitanga saonga le mu, right to shelter. Ai a tatau I se sisi o manga mama ma saonga le mu, right to clean and safe environment. Ai a tatau E te Palota ai, your right to vote. E ai nisi o manatu e whaapea o ai a tatau o se tū maseanga mai atu no I whafo. E tātā longo ma se whau o ai a tatau e o whatasi
Ma e malu ai la tātou anga nuu, ma le whaasamoa. O tātou tū ma anga whaasamoa, e au fia le alofa, whaaloalo, tau tua, ola whi tau siai. O le whaavae fo i lea, e whaavaa i aia i a tatau. Whateita inga, e ala ona i aia i a tatau a tātou whanau. Ona o tūlanga ma ale ale, e le pōmalai, e ono la matia ai, o lātou saolotonga, ma le ola ma loloina. I to tonu o le ainga Samoa, e au ai, whaatonu, ma pui pui e le matua la na tama. O le wha moe moe tonu lava le nā o ai a tatau o le whanau. E tā ua ma tatau, ona e malama lama i o ai a tatau. Ona, o wha manuianga umalava nei, e te anga vaai i lou tūlanga alo ia, o se tangata soifua. O ai a tatau, o se tasi leo poutu e mo mia, mo se atu nuu e whaavae i le amio tonu, pūlenga le lei, ma le file mu. O le amana ia ma le puipuinga o ai a tatau. E whanau mai ai se sa moa saonga le mu, mani tangata nuu saoloto ma le fia fia. O se motunga awhale nā i le whaamala maina o ai a tatau, ma o se naunau ta inga, ia manino, ma o ngā mo le mamaru lau tele o si o tātou atanu. Whawhitai tele mo le awanoa. Whawhitai lava mo le whaamaramla manga, tālu sia ia whaatau ai loa tātou uma, tātou ai a tatau, a wāse sa mo saunga le mū, tangata nuu saoloto, ma le fia fia. O le a whaisa tātou malo longa, a toi foi mai, o na tātou wantu le official komisio whainga Palota, mo le vaenga lona lua le tātou Port Kalame. Whaatalo whaatu i le vaengarona lua le nei o le tātou Polo Kalame o lau Palota o lou leo e peia foi o nei ai ia vaenga sa tau mawhai pea e au ili ili ma wha amatala atu. Ia, o le tāua o le tātou Polo Kalame le nei e te sila fia ai fuafuanga o Polo Kalame ma tāpenanga a le official komisio whainga Palota ina ia manino le whaafonga o tātou atunu ui Samo nei whaapea foi Samoa ia tunu mamau. O le tāua foi ma le sili o whaamatala sao ma whaamatala moni o lo tu sao atu lava i le ofisa o le komisio whainga Palota. I le awhiawhi nei la o le ae whaafonga mai o le ae whaapea o na tu ina atu. Ia le whola sanga a le awhionga i le komisina o whainga Palota to ia whelolo to le afoa Tianga Steli o le aia au ili ili ma whaamanino ia Polo Kalame o lo whaapea o na whaatino ma fuafuanga a le ofisa o le komisio o whainga Palota mo le nei tausanga. E tā ua lau malamalama. Whaafonga. Ia, o le teiminei, o le te reanga luenga lo whenga i mana ofisa le teiminei. O le whangasalonga leo le kako tāmasanga longa lua foi lele o le koe le skalanga kaka Paloka. Pei hoi sila fia. To e fitsu li mawhe i a kangakai e kau sa ilia kungi. E kaunga lunga kako ulola. Se lau su fitu wafe lua, se lau lima le a whai le lola kaunga iai. Ele terminei o faço tasi yafe fitu se lau lima le a fai o tangate o le stala luno inga to e fitu lima fe lan to le kaunga le skala ni il ka ko lola il ka misanga longa lua le a makak ni yanga ma ai vai sofo ia ma fa solo ko ia ka misanga ia ina tai
ia whaasolo ko ia ripaka, ka amilo ko i whare lili, si umu, sa whaka, ia rufo le whanga mwhare se la, ia i whala kaimu sa makau. Ia a inga le kai, whaasolo mele ia ngā lofi. Se yo mai i sanganga, ia ma whai umai i a whareaka ma vai maunga. E mai aloa ia upolu, ia o nā ngai ko le kako ofisa i savai, ia whaanga solo ia le skalanga i longa vaenga longa rua i savai. O le fōwhanga le ei tauna uman le skala longa rua lea tamasanga i le whai unga o yungi po le amatanga o yulai. Ia ngau mawhelo le ofisa ko whakasile ngā ruenga ma kaunga o komelka ko lola ua kaunga mo le iwa suru le iwa 5% o le salausu fiku wafi lo salau 5 e taunga i kulunga ka ko lola o ngā ruenga te lela nā mua o le vai sfola makaile ko ka mi de ko ofisa tua o whanga ia whale o ekalisia, ai mauto ekalisia whaatinu e tātou ngā ruenga, ngā lua whaatase masui o nuu, masui tamaitai o nuu. Ia wā whaamao ni e no tātou tangata fo i o nuu mawhi o anga mai tū malo. Ia o le tatalo atu walawa ni malu le atu nuu, tautu anā i le tātou ne stara ro whaanga solo atu, a whiwane mau tō pepa mō mia, le pepa whanau, le pepa tāua. Ia so ele ma se pepa whailo. Se tusi folau, ia po se leisene e vitavale, ia po se ID o nupi wha, ia o iei fui ID fui a onga, ia whai a onga, fo mai, so se ID alo ia, e te tau o na tutusa lei, lo swafa i lunga le pepa whailo, ia malo swafa le lunga lo pepa whanau, e le ngata i lea, ia, e tauna i lo wata i lunga lo pepa whailo, e lo e fo i lo fisa. Lo lau sunga le onga le pepa whanau le te sua tu boe. Pe o pepa tāua nā. E te tālo tu e le tātua tunu. Ia tautua nā tā ko le skala lo whakaimi loko. Wa watu lava lau au nanga le ofisa. I maota malawa. Ina ia mawhai ona whaatino. Le ngā ruenga whaingo whiena whio e malo le atunu o whaatino. O le ngā ruenga lo na lua. O lo tapena ne le ofisa e lo tu e mama sina fau. Fuafua mataia o ngā le au whai Palota. Mor silfia e lua afe tangata mana mia e whaatino le Palota whaapopo i e male 5 sulua lau whainga ruenga ni e mo mia i tato whale Palota whasa lau kako whale Palota e lua afe lau whainga ruenga whaapopo i me lau whainga ruenga lau fisa ni ia o lo tala fo le avano le marora tunu o nai lunga le penga ta whailangi i le pepa tala sanga me whaina e anga i aima whaatumu mai le pepa, pea whai te whai Palota le Palota lua oru ono. E whaatumu mai le pepa tāsanga, e mato e lafo mai le ofisa. O lo whapena fwene mau le ofisa, pea e whio mai le ofisa. O lo mau e pepa tāsanga. E na whaatumu mai le matu u le ofisa. E wheso kai kwa le ofisa ia te oe. I le teimi whaatino i tātou wa o onga ia. Mol silfia, ia o mwhoi ta milunga le ofisa e whaamautu tātou whale Palota. E le ngata i lea, ia o whaamautu fo ino whoanga. E whaatino e le Palota. O no whanga fo ia lo le lei ai ia le whesota inga i penga ta whailangi. Ia me se u penga lo tātou whaungaina. I whaungai te kono lo se whaatino ngā ruenga lea. O le sivaenga tāua ngā ruenga ni tausanga o wa o onga. Mol silfia e ia o onga e whaatino le ofisa mo le Palota. Tāua le me Palota o lano tāua. Ia whapena fui a onga mo suita wā whaarioli fui e rato umo iele nganga i whieta wā i whainga Palota. Ia lo ia whipo kalamena lo fisa e lo tue mamao. O nā ngai tuile whai a onga mo suita wā o le tūlafono. Ia o me lo whaatanga tūlafono, o me whaasāri tūlafono. Ia maisi a me mwhainfisidi ai lau whainga ruenga ina ia malino a o tāpena mai lo sāpe a i lo whaamue moe. E te whieta wā i le whainga Palota o rumanai. Mol silfia fo, o le tūlanga i o le suita wā me whapena e le o i aise pāpui fo i le tāwhia i tamaitai. Lo anga wā uma so se sitseni Samoa. E anga wā, e mwhaina tau wā i le Palota o rumanai. Ia ai tau na e si le fia ma e marmalama i le tūlafono. E mawhai ai o na whaatino ia lau sunga fo i mawe o na suita wā. Alo ia, i le whainga Palota o rumanai. Le afionga i le komisino whainga Palota.
ia ma le folasanga ina ia manino le whaafonga alo tātou atu no i ngā luenga o loo whaatino i le taimile nei ma le anga i atu i le lumanai a le ofisa te ele i o ngā luenga i pei o na whaailoa ma fuafuanga o loo tapena ai au fiai le toe whaatino ina o le ngā luenga o le teorisi taleina o tangata ua ngā waa ai Palota le ngata fo i lea o le isi vai ngata ua lea sa whaalia e le fionga le komisina o le tūlanga lea o aonga ina ia mawhai o na hawa o ina le mamalu o tātou watunu tangata Palota ina ia malamalama i le tāua o le Palota ai se aia lai o na Palota Malaysi o le aonga ina ia mawhai foi o na malamalama i la tau o lo fuafua e tau vā o le sui tau vā mo le whainga Palota ia la fua ai maise o ia inga wha le tū la fono pe a wha apea o le a whiri e a vea ma sui tau vā vai ngata wana le sa fa fonga iai ia wala e lu sai nga ngiud mere fa le la fa ia tatu malolonga a to e taliu mai e fa wau pe ona e fa fonga isio vai ngata wa e follow sia pe e le fionga de komisino fa nga Palota a uma tatu malolonga Palota o lo leo talofa le polo kalame o lo fa peo na e mawai ia le au te lenga o ngā luenga a le ofisa o le komisio whainga Palota e iai mata upu e te tau lava on e si la fia e pei o na iai vaenga nei o tū la fono tau whaofi ai o lo iai o na teu teunga leo la tu e whaamanino atili ia e le fionga le komisino whainga Palota i le nei vaenga o le tātou polo kalame o le singa luenga tele mo le si la fia lo whaanga solo ngele fono le palemene o le wata otu tonu le laulaua fono o palemene teuteunga o le tūla fono whainga Palota. Nā teuteunga le lua olu lima, ma o se teuteunga te le ngā luenga na whaatino ai. I le tonu o teuteunga lea, o loo mawhai ai o na whaatino mai le Palota, o tangata o loo alalam papa o ia tulu mamau. Peo na sila fia le tūla fono o loo iai le teimi nei, le tūla fono le lua olu tasi iwa. Nā o i lātou o lo ngā luenga whaavai teimi, o i lātou o lo anga i atu ia o onga, i atu luma mau, mai lātou o lo ngā lua i ofisa whaavā malo, nā o lātou nā o i teimi nei, e mawhaina whaatino mai Palota mai whafo. O le teuteunga le ua iai, ua mawhai o nā fia i matangata Samoa, ua malangatu ma lo nofo i atu luma mau, ua mawhai fo i o na whaatino mai lātou Palota mai whafo. Pe a whapea ua mahea ona restara. E taria lo le tātou tūla fono mpasi al palemene. Ion whapena fono whanga solo ia o ngā ofisa wha mamalama, a ia inga i lātou ia, ina ia manino mamalama ia, ia inga ro iai, i to tonu, e mawhai euna e le stala mai. Ia mawhai whaatino lo Palota i aturu mamao. I lalo le teuteunga, ia o whea whare Palota, whaatino mai atu luma mau. E whaatino mai ofisa whaavao malo, le ofisa whele al Ampasa, Samoa, e whapena whoi mo ofisa konsula Samoa. Tasina teuteunga te le, o ai luma nei o le laulau a whono o palemene. Ia, tātara sia e taria i teuteunga ro iai. O lo ngā lua whai lo fisa i lo toi mamau tu i rātu teuteunga i tu malo Palota. Wai, gai whai teuteunga lo iai i tu malo Palota. Ia, se teimi o lumanai pia tau au whai palemene le tu la fono. Ia, an whapena whai batus mātou whamatalanga i teuteunga ua whapena, an whata oto i le tātou tu la fono o i tu malo wha Palota.
I o ngā luenga te tele nā, o lo ngā luenga ofisa le teimi nei, le la iti ngā luenga ia. Mo le teuteu ina o tātou tūlafono, o le whainga Palota, o le si teuteu ina tele lo iai. O le atu e fo i tua le tōru masina. E whata apelo le Parliament po i Januari, o le tausanga fōu, ia ona whapena rola, ia le whaanga solo, tōru masina mai le aso le whata apelo le Parliament, e whatino le whainga Palota tele. I le tūlafono la ia le teimi nei, e tapuni lola i le aso tōru se fulo se tema o tausanga nei. Ia se tema o ke topa, ia e whaa i loa mai ai, tuina mai tutonu tānsanga i lantou fuafua e tau wā i le whainga Palota, ia apirila lua o luono. O le se senga o le suinga, le tūlafono le teimi nei, ia e ono masina. E ono masina, tapuni role lola, ia, o ke topa tausanga nei, o wha, te talawa nua mo i lantou e tau vā i whainga Palota. Ia, whainga Palota whawhai apeli lua o luono. O le se senga la, i le teuteunga fōu lei ai, e whata apeli pari mene ia Januari, le amatanga. Ia, o le aso se soo ai, mai le aso le whata apeli pari mene. E te puni e tātou lola. Ia, ma whaanga sore roro, ngā ruenga lo fisa. Lono inga, tōru masina, mai le aso na whata apel Parliament. Ua whaatino kako pāloka lau tere ala tunu. Ia, o le se senga tele nā lo iei tūlafono, e tārusia, e se tō whāfo i el Parliament o iai. Ia, pāsia tātou tūlafono. Ia, ona whaatino ro lea o ngā whaalau iloa, i mamaro ala tunu. O le si tūlafono, o le teuteunga tūlafono whāwai. I le sui foi le sui tamata i se full pasene le i teimi nei. O le suinga, o le teuteunga o i le whawai. Ia, ba vese le se full pasene, a watu i le numero ono. O le hawhainga o tamaitai, e te tau mo ne tonu al Parliament pe a mai al whainga Palota tele. E te tau o na ono. O se whata i te inga a whape mai a le whainga Palota. Lau tere la tunu a ua sao fia mai pa o tō fia mai ta mai ta isi toa lima. Lono winga e sa ili mai rola i o sisi o ta mai tai. E tō tas mai ta mai tai sa tau wā. Ia maweli numero ono. A whai mai a ia whainga Palota lau tere wa ono ta mai tai masiri atu. Ia e le whaongana la le vahenga lea o le teuteunga o le whawai. I le vahenga whawha o le whawai. O le swai teuteunga tāhua i le sailia mai o le tamaitai e wha atoa i le ono. O le ua ta oto manino i tonu o le whawai. Ia le fua whaatatau e whaatino. Pea whaapea sa ili e tamaitai. Ia le upurata mai whaapelutani o le formula. Ua ta oto manino mai eina. Ia le fua whaatau, e whaonga le ofisa, e sa ili mai ele tamaitai whaatoa ele numero ono, pea whaapea ele umaifo le whainga Palota dau tele, ele ato le ono tamaitai. Ia peo teuteunga te tele nā, o lo ta auto le tātou tūlafono, teuteunga le vaenga whawha, o le tūlafono whawaia, o le teuteunga o le tūlafono whainga Palota, lua o tasiiva, leo teuteunga nei tau lua o lua lima, whaata se ma teuteunga o le tūlafono i tū mālo whapārota. Le tapena nei o le ngā lua le ofisa nei ma le ofisa lo i asili. E mai aloa i on whapena fo le tau au atu le Parliament. Ia pe o ngā luenga te tele nā mo le silifia tātou atunu. Mo le koe le ngā whaafitai le langolango le tātou atunu. Ia le ngā tai lea. Ia mo le whaafitai i ta māli i o le atunu. Ta māma tina e misi whailaunga ma la to umolo lango le ngaluenga yo sui malu ri mfai pule me se fo sui tamaitai ma pule no o afio anga taitas le ngatai le mo fo le ngang fa tai e kalesia i fa fe nga lo fa avano la tu morta i fa tino le ngaluenga ya o le ngaluenga fa fa tasi mo to le ngang fa tai lo to lang sua ta tu sia ta tu fa nga pa so i man wia il tau sanga fo i le lo fa ma le anga le o le tua Whaftai. Sau noanga manino nā le fionga i le komisino o whainga Palota
ua ia whaamaninoina ia isi o vaenga tā ua mo le sila fie lu tātou watuno ia tātou tūlafono tau whaauwhi maona teunga ia pe ona whaafafonga iai lea sa a mata ona tāla noina ia i le fono au whai tūlafono i le vai aso na se ima vai atu nei pe ona i le isi vaenga lea o tātou tūlafono sa ia folosia ia lea sa ta oto mai i le whaitaunga mua i le vai aso na te nei tātou tālia awa o le alava o whaatino pea i le fono uso o le tātou watuno ma lauli liwai ia a tātou mata upu tau whaofi maona teunga e pe ona folosia i le nei fo i a fiafi o le si vaenga tau o le sa taua ia i le folosanga le komisino whainga Palota o le tātou ngā luenga to e resitala le la whaanga solo i le vai aso le nei ia pe ona tau whai e whaeilo atu le amata atu i le itu malo o ano a maatasi ma le lua va au fonti tu malo na i tolu le amatai ia le tātou ngā luenga i le vai aso le nei taua lava le whaamanatu i vaenga nei ia o le whaamanatu mahasani lava le isa folosia le folosanga a le fionga le komisina e toi whaamanatu atu ea pe a whaapea e tene i resitala le resitala le sa amata ia perila o le tausanga na te nei luafe luafa e o mai le taimile nei a fio ane resitala i no whanga ia o le awhaatinoi ia le tātou ngaluenga le sa folosi atu ia i tu malo o le a amatai ia le tātou ngaluenga whaamanatu atu o le pepa whanau ea whatasi masi aiti e whaamauni a atini ei le pepa whanau aiti le nao lo iei le ata ea o fiele se le avita avale ea o le tusi folau o laia o ngā ia whatase fo i male aiti whai ngā luenga o le aiti a onga o ele nana tamai titi wa atolo luas kutasi tausanga ia po le aiti pensione a le tamā ma le tina matua aia e fina ngalo loa lai wha o ngalo suafa matai pepa whanau ia mase aiti whaatasi ai ia ma le tusi pasi alo ia o lou suafa matai vaenga ia te anga e le maoe e whaatino i lau resistala po le au mai uma lavo ni pepa tāu o ia te oe e au fiai ia le tūlanga o le pepa tui o le koviti ia le pepa whaipoipo o a lavo to e ngā pepa o ia te oe au mai uma e le lei lavo le vesili atu le ofisa au le nae te su mai maoe ona whaingo fie rolea ona whaatino la resistala mai a ma e to e tala au e whaatino ia fuafuanga e pei ona iai o le whaamanatu tāua lea ia i le nei vaenga o le tātou poroklame ia i le nei fo ia fiafi le whaafonga ma le mai moa alo tātou wa tunu ai ona ingalo le whaapoponga fo le tātou poroklame o lau Palota o lau leo i le vai aso fou ia le whaapea o na au i le atuai ia e le komisina langolango o ia fo i o loo a te ita ia le vaenga le resitala lo tātou ofisa le a whaamanino atu ia nisi fo i o vaenga tāua le whaapoponga o le tātou poroklame i le vai aso fou ai whaapetai tele whaafonga ma mai mua mai te bile nei o la tu inatu ia seunga mai vasa mo fa mai no tatu por kalame faftai soif malo mole au talaina le nga duenga ale tantu ofisa le vai fo va ya tule ma nei o lola e pisa o ka fa bito mai awale amatai no tantu por kalame ia ua e atili lale le lava le nei fiafi ia a ole tawurunga le na tantu por kalame mole nei fiafi whaaftai tātu paanga, ofisa o komisio whainga Palota, ofisa o komisino suru whainga, whaantasei male lango le TV tasi male sempod, tātu toi whilo fo i le vai as fo, mo leisi ona whaopoponga o lau Palota o lau leo. Soifua mai a manuia.